Котарчерива, окурешие, кеде оте червени каба. Том довинелна. To je sad Indija među poznato, hoće džaj kaba, nekova čega će džava melekija, pa na Andenesa su zamani, pa nekova čeri, so i ne dalje, alak najbolje džana, ali neki si predaje kuriva čeri, pe da, kada ne potop ko vreme, en u hestru alik i sva, da alak želešan počebre rava zdijanu pre, čiđara ke tato, i udurjak najsi Bejtul Mamur, kaba, tako da, ađare si duj kave, kakva svetjala hestre. I pola dva Ibrahim alih islam će džaj kava sa među sarinđe peđa od plodova, kada Allah Đelešanu se naredinja, pečavja Ismaile, će džaj kava, mi kava čilije andova ađare obliku sa dok amaro pengamer Muhammed sallallahu alaihi wa se objave panč beš angeder so kavede se objava i kava promisari čerdi aver kava. Čerdi aver kava sebe piso lelaj kava te rušimpe, te trošimpe. I onda u pleme Kureš, koja hina hari povutar pleme, hina šta pleme od te žividžani veka, on rešinje te rente promijenjeni kava, te rušinelna, Rušineni kava ente zedinomno ponovo. Znači od vahine, panč beš, angeder, nego su kavala maro. Pengamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam su ko poslaniku, panč beš angeder od dva i kava ne date rušinite. Složi sale, pleme Kureš, te rušineni kava, te červena ver kava. Međutim, ke složi sale, u stvari složi sale on i da saretu čustine, te čerope kava, ali pri tom nisu harali tako Andreje. Znači, te čerope izuzetno, te čerope kava kotar halali muka. Na kotar blud, na čerope kotar kamata, ili bana bi save sve kuća haramja. Znači, samo kotar čista halal muka te čerope kava, odvajanja odluka. I kada ovo vreme kana on te pošminen, te rušineni kava, daran bili sare, magena pa darana. Darana kan čerenđeni sama Đelešanu, je zadinjeno su čer. Pa kod ovaki kul oveli Ibn Mugira, pela meka rušinava. Evo ovdje langi kava, pela jara, a men ništa, da nema nisavi namera prema to čete čeran, osim šukaripa. I ja džara ovdje da te pošmini je čoši andi kava, te rušini ekran pa. Rušinja rička i dželete čere. Odija rakva čeripe sa ostanovnikjem di Meka sare darandile. Darandile te roveli dželisu sebi su do nije te rušinava heso čeri. Hema će džeta nekanela. Ako nešto ulo, veli dese, Ibn Mugira, taj satu, plame, nakaz, ka stopirina, nakazate nas u čeri. Međutim, taj satu kad uštine, sa normalno, onda le, te pošimnen, te rušinen očera. Pošmije on sare te rušinen sa plemenja zajedno, znači so šta plemenje, pleme Kureš, lede te rušinen očer. Rušinje sad dok nareko temelja, kod tak pošminja te zidiri o Ibrahim, ali i salami kaba, tak on aleta nekojeg bar, zeleno bar, koja čeripe ne palne obara, zidine paline sarodanda mare soj jek palek ađari ne ili i kaba od temelja pale od lebare. Muhammed ibn Isak vačeri sarjek manuš ando pleme Kureš do kuršinja i kaba ke lelate čeli krampa maškara od blad duj barate kana oko temeli te rušini ti kali te razdvojili od labara, va čeripe ta trsisari celo meka trsisari, zemlju trsinte kana. On da činađe i na zadnjeviše da hamin ponate da zadnje od tebe ter dinde sare. Sao plemenja su učestvinio te, ke će žapi kava, Lelete zidine sa zajedničke nas su dogovori sale, ama kad raste ko bar, hađeru eser, to jest to kao bar,
te človeko potan, kuri ti kena nekana, kere te čeno te, o te ine već, zabuna ine, o te ine kova pozero te čevelda, o te već, alo džo mariva, već džo mariva, već kavel, kova preme, ka čevel baro te, faktički ti kena ko pozero te čevel, da bi iko renderi kole penala, ja stani nebe, ajde džaka čerela, ajde kova manuš kavel, ko prvo ki kavel, pa ovo kapučale, neka na lovo, neka saka penala džaka čerela, ja džara čuvo, ajde Allah Đelešanu, ode se valjat bičare, ove Muhammede sallallahu alaihi wa sallam, da ovo prvo te kojel Andrej, te ko ki kava, kjeri kjeri oni će že čefi, pošto prvo pegamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pana je daro poslanstvo i ne emini, manuško da poverenje, znači pa na tada ne primjer sa riječi, ne uzor, sa riječi ne, kjeri on će že čefi, ja Muhammed, avakari, i objasniđe Muhammede se, svoj muti, su mu činu red, Muhammed sallallahu alaihi kova pametno manušir Allah, hajde pa na tad, kada lakšune, kova odjavati, ajde pena ani platno, ani peškirte pena, peškirte, metra. I onđe, čino barakate, čiđe, ke čiđe barakate, ajde stari dole neka nas soštar plemenja, dole tu kvačoš, tako, dole. I on dole je vazda neka nas, čiđe. Tako da džar prarare, kao kraja na novo govori čiđe, soštar plemenja čiđe barakate kod tamo. Znaš ti krenulo koja pleme, me već čiđu, nego stari čiđe. Pa mu dova prarare, da on čiđe sao dova način. Završi sali kava. Pa od Ibrahima i Salama, znači ja prvo rušiva i kava. Dulj tu rušiva i kava, i ne šovardeš beš, i ne pa ni hijđra. Šovardeš beš pa ni hijđra, te pena. Pa on beš na gedero poslanstven, veš beš ki neka, je peš šovard, znači pa tava, veš beš tava, na šupanan, veš ponovo rušini pi kava, so se rušini pe sepi, so i ne požar, ne, dorisali kava. I ađare, on prešinjete palete rušinelna i te gradinete čarendeni kava. A odvajne ano vreme kad je ne halifa u Abdullah ibn Zubeir. Abdullah ibn Zubeir, kada okuđa, ovtat lerat rušini, čiđa, čeđaver, kava kotar pedmege Ibrahim Estre, ja parete pena kada ko kraja vladavine, kada kao mandatite pena kotar jezid, Ibn Čavo Eblavi Asur, ker na kja, a kuđa, znači Abdullah ibn Zubair, ta dujto putile na gradinite i kaba, kota temeli. I ja džar tam gresali, otrito drumo, i kaba čiliko dva stanje sad dok na lo hađađ. Kova rušinja i kaba, sad su dešela ko sakih, ke je muslimesto sakih, a u muslimi garije Andalta, pa li naredba je halifastro Abdul Melik ibn Mervana, ohađač, znači rušinja, isto će džape kod temelje, ali će džape kanako prvo bitno stanje za su i ne, sad su gradijala Ibrahima i Selam. Pa pala kava čeripe, Malik ibn Enes, Zabrajdža R60, to je Zabrajdža O50, koja ide tad isto halifa, Zabrajdža se to rušini kava, jer tad i ne, te nas, sada kada pora mene, kala političarja, kogoda vera, bi kena te čereni su, ja te rušinilo kja pulu, čereno na ver, pusarbimo tvojena pa čola. I ne džar tad, o halife, kogoda vele neko vlast, ovdje kjela te rušini kava, te čereno lovi, te propa kava čula, kutara kova je kava. Ali tad, penava Malik ibn Enes, Zabrajdža tam R60, to je 50, te na rušini kava, nego ta čoli kava džar sa sojtali, da nabavilo dja praksa koja god halifa tamo, te rušini kava. Kod ta, znači kava čili, kakava stanje, kakava tankura, meso, bi kava džar. Kakava oblik hranjane na kanasta su i kava, oj šala džar ka čo, džio okijamesko dire. Džio okijamesko dire ka čo, a vačeripe da i kava karušilna, angedero kijamesko dire, o zu serikatein. Zu serikatein karušilna, manuš, kova kotar Abesinija, to jest kotar Afrika. Ovo karisino, to jest kotar Etiopija, Abisut nije Etiopija, a Angelić sada Abesinija. Soli garipe,
Ando Ebu Hureyra radijallahu anhu kuri vacerja asarov shunjay Muhammed sallallahu alaihi wasallam Muhammed sallallahu alaihi wasallam i Kaaba karushini i Kaaba karushini o zusri katein ande Abesinia pa kachoro kanala kachorel sa ovakve ukrasja em karigaro prekrivača, čak neko smo prekrivači redom, neke $500 miliona, ako di hrane bi kofezu si. Kachorel prekrivači. Večer Muhammed sallallahu alaihi wasallam kao da rikava da kana saro je krampa Geralopla, bangeva s destre. Pazi oko Geralo, bangeva s tengru, pele krampa sa rušini kotor po na rušini i kava. Znači od ovako već ko kraja. Pala čeripe sarodova najverovatnije kovel kedan ki kolo pleme, to je so narodo jeđuđe međuđ zarešuđeno denju, kad ti kono već avlo kraja. Znači, tada dva kolo, kad ti kolo duj narodja, a vačeripe da ili kad ti kono ta vafina, kad će najpeta će rope i dale, pana kad žalpe ki umra, manša kad žan ki umra, i nakate žalpe, pana ta. A kvali gari, koji buhimestru, ko Sahih el-Buhari nalazi i sijekava, a ovdje gare kva ando el-Hudri radijallahu anhu. Tako ađaram, haram beđarem, hari to kakava su pole. Sad kao ko kraja, znači, od Zusri kateina, da visine karušini, tekad karušini, onda očekujemo pokačvalo za manje, da alo pa še, ja mislim da je dobro haram. Bismillah.